abo ang assumption division bolta assumption ang onek kisu wan sokuino wa osokro wan sokuino mane ani ang decision manaka tipe bodol mane ang anya asu thong sinai hinai ang secretary general tongmani apot bo yakarkha ke mothan hoite bang yakarnan bagi ang 13 tarik June 2020 WhatsApp ni bising tike sini official group ani resignation letter na rakha hangke ang audition mana mani karan ngakai ang kuno mothano hamjagya anggiya motha kuno kokbang lai ya hangke mothano chajagya ngibuya ang saksak nawan soka je tabu ang puila je tibebo hapmani tibebo phanyan sakang jatang tibeb ni sonmunde je ideology saimanka phiang apro je ojaga jeta ojaga ni je leader bomhai apturang ang asuk jasai kheliya hingke ang tin tabuk sini madam pike jomatia bono bang hamya sanani thangya tamkhe public rock saimanam jungjakha je asuk ojagao otipebo contribution khaji chakri bakri yakari libraries na samang tang tongani ulobo tangi phacha yakarkha ne kabang lok rok singhoka tpf ni je members tongnai supporter tongnai bor singhobai kha sinam sungjak baikha haini bagai ang ani khani kokno tangi ang maigar kha jehetu nor boss mane anupun khayo ka singnani bagai koksanani bagai hangke o public ni je sinam sungjak tongmani hangke public rok baksa comment hamya jeta khai tongmani ane against borok no bang kisa message na mane remani bisingtui ang tangai TPF ni maya garkha abo sanani sakang ang baike TPF join keke abo bakisa mane sitai tongo baike join kha angka ang agini simino dofani bagai samang khani bagai dofani odhikar sini man thai man ta mayang tongmani abo manani bagai samang khai phai tongo 2010 ni simi ang kasa borok ni manthai soktai ni bagui je kasa organization tongo human rights organization hanai borok people human rights organization amot habo ang at bosor moto ang jagi khatri phano karon chindo phane bagui ba odikan bagui kok sanani khaimano jagi khatri phano ang je sep sama pro khai phayo tan bang himale dofani bagai hamjakmani tai dofani bagai khaina mujungmani odhikar sini bonjin tongmani abani bagai ang kok sana mujungo ang siring sing tangmaya hain bagai apron jimino ang dofani samango gadalchak hangke borok people human rights organization tongpru 2012 13 rongo apro sing sini kisisa chikon bikon pano achievement tongo abo hangke tabuk yang jirania mandai kesaro uttor jayanagar ni kaisa jaga tongo a jaga sini bororok ni pray 300 kani jaga abono sarkar IOCL FCI godown tai TSR camp khani ni bagi already proposal khai jaga jaga taka map khai already borok khaijak hangke sing jokhonte singto jehetu sini borok ni odhikar ponchit dong hangka abono nainani bagi sing khwang tisana bagi tiar tongmanba sing jokhonte khana kaino aro thangai sing movement khaikya samung khaikya abun pore ajaga tabuk IOCL ni bangkar tai ni FCI ni godaun TSR camera unmalia abo jodi ingkhakai sin borok ajaga o tongmangla khamu 300 kani sin borok ni jaga angka am hai kisa misa achievement tongo tai kisa ayang thalsara gobindobari jeta soilengta samonu bukhak kaisa norok joton saimano by the by asomayono je 2000
10, 11, 12 amhai jorao no firing range khainen hani sarkar proposal tubjak firing range sin borok ni prai 32 ta para khobui sin borok ni ko jaga wata ko firing range khainen bagi proposal tumani aro bo sangthangai sini international human rights ni je samtangnai rok borok phaikya sangborong tubuka ajagan borok no awareness khai aro tabuka jaga bo apatot stop mane aro tabuk firing range angmalia ai khai tabuk sini yang ko takarjula gaun site bo sang chikon movement khamen bising dipano jeta sini odhikar no manani bagai odhikar bonchi dong tomani awan manani bagai chikon samung khai tabuk rom di sini gaun jam chayo ajaga bo Fatani borok mane wanjai borok ajaga bo sini borok ni jaga bo rubber factory khungnan bage already 2 crores borok spend khai pekya aro nok tok tangai ni koto kisu boni samur kan abono sang sini oje indigenous right no sang abono follow khai abono tike indigenous right no ko abon bising tike sang aro movement khai public no movement khai ajaga bo sang abono uthogiki mangka amai kete bo chigon mane amai sini je dofa depriving tongmani sini ha sekjak tongmani apli rogo sang chigon hingke abni sate ang jepro BPS aro tongwa pro kaisa joint action committee hini bajaga tongwa gortlaw joint action committee kabangma motha miti kaisa joint action committee ajagan bang kaisa khorosa finance secretary tongmani abro sang agortla rago tabuk sebina kasunan bagi movement khalekya hingke rom dichin borok rom projects ko jamani rap khajamani justice na bagi borno justice na bagi am movement no kabangma koto kisu khalekya hingke aboni sate ta kaisa jagao ang gajaljak tongo sini agortla no kaisa astabol mato Pantry Sporting Society ni kaisa organization khajak tong ajaga bo kabangma officer kotor teachers officer ni engineer doctor am herok tongo ajaga bani ang vice president tongmani hingke aro amo thani bising tuibo dofa hamkrai sini social activity social work dangrom ni sin borok no chobana ni sin borok no ni ri chumbak na ni ba ni somoyo bipod apon na konani am herok samungo ang agini simden gadalja hingga tai sini borok je pura achievement mani pheyo jemon tabu lokhi dariang no joton saima no football thungna khorang ti prani ngi ko thang phaine China o thang phaine bono felicitation khaike sang aborok hingke ong hatebo kabangma torno je tripura hani khoroksa o ongko rashtrapati puruskar mani phaine gonna sarani borno sang tubui felicitation rok khaike am herok tar mane ang sana me kom haise je dofani bagi tan tongo dofani bagi samung khanen musungo am hai samung khai tongte ek somoyo tabuk sini ang tabukai mane ang bhaike ani ko o tipe bo ya prisa paikya abon ang background sai tongta hingke sini ta Victor Mandaini tabuk sini Mandaini no tak krai khoroksa sini Sarsudir bo khoroksa gazetted officer borok ano borok bai tang agin sini laija hingke asutrebo ang human rights samtang tongo hingke borok ano dofani samungo dedicate khaye sairi khate dipano samung khai tongmo nugui borok ano so mane phona nine ngo himdi kaisa program khairi hingke borok ano samani balok tongtako jemon 2015-16 rogo hingke tambopti program hingke bor sawa por patal kenyani program hingke bopti be hingkang tamno kangmo saimia ko hingke TPF je 2014 30 tarik June asamen abang saimia mane abna sang khel na jang etas mane hingke borok saka samang topana ang ani sineng ro program khane bage ngapro initiative na jage tlang jage hingke by 2018 ni May mas rok nong khana apro kaisa CB ni against movement khane bage TPF ni ngai tabo khomlong ni narwai tongte holo ajagao ang invite mane thangka apro ang on behalf of Pantry Sporting Society ni vice president yang thango ang to joint action bo tongo human rights bo tongo ang apro human rights ni ngi ang thangya
पार्टिसिपेटिंग सोसाइटी नि वाइस प्रेसिडेंट हिसाबै आं आजा थांखा हंखा थांखाय आपरो आदिनो सिनि मैडम तोला दंखमो आंगो किसे पका ताई टीपीएम नि ताबो लीडर संना दं मोटामोटी दंबायो ताबो सिनि दा भिक्टर दंबो सिनि सुधीर बाबु दंबो हंखा आपरो टीपीएम नि कक आसक कामखौ बुजिबोया फा तब किसा बुजिबो खाजे अमो दफान बगै सामु तांनाय बदल हंखे दफान बगै सामु तांनाय बदल जे सेबिनो कासना बगै मुभमेन्ट खानि बगै कक साबलाय माने हंखे आदिनो मिटिं थांफायमोन परा आनि किसा बिसिं याफन किसा आइडिया आं बखा टीपीएम नि सम्बन्धे आबन परे ताबो सिनि दा भिक्टर ताबो सुधीर बाबु संगे मालायै बरक बाय मालायै बुम थानि आंते साइमान खा ये टीपीएफ नि आइडियोलॉजी बहुतै इंगा बरानो साइखनार का टीपीएफ नि आइडियोलॉजी के अमाहाय तामबो माहाय ताबो बो आइन फातानि फाइजाक जे ताबो पूर्व पाकिस्तान हायका बांग्लादेश नि जे इलीगल इमिग्रेंट्स और सिनर सरकार साइथं हायनार ताबो बारनि संविधान मुताबिक बरक अजाga नागरिक याखौ आबनो सों इंडिया गवर्नमेंट थानि को माने आंदोलन खायै मुभमेंट खायै अमनो सों सुप्रीम कोर्ट केस खायके सों ताबो फातानि बरनो अजाga नि हरै सिनि हानो सों दखल खायमांखौ इलीगल इमिग्रेंट्स फिरितिफ्रा खायै सों सिनि हानि अधिकार मानि मांखौ ए अमनोतै मुभमेंट टीपीएफ हंखाय संविधान रगै सामु हंखाय अबनि आइडियोलॉजी हंखाय इलीगल इमिग्रेंट्स फिरितिफ्रा आवर लैंड आवर राइट पुला फ्रंग आसक आबरंग आसक को छाइमेया हंखाय आबन प्रखां बारनि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आं माने जेहेतु आबो आइननि चैप्टर सेबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल नंबर 5 आर्टिकल नंबर 6 अनो स्टडी खाइनै क्या हंखाय ताई आर्टिकल नंबर 325 326 आपतिनो स्टडी खाइनै क्या हंखाय स्टडी खाइनामन पर कुबुनो हंकानि बखाव हाबका जेहेतु आं दफानि बगैसे सामु खाइ तंनाय माने दफानि अधिकारनि बगै माने सिनि बरकनि मानथाय सकनायनि बगै सामु खाइ तंनाय बा आइगि तंग चिकन बिकन सामु खाइ तंगो चिकन बिकन अचिभमेन्ट बो खाइ क्या हंका होमबा तेबस का हमला नि आनि बखाव आं चंगिना खा हंखाय आम हाके चंग नामने परे एक दिन सालसा आगरतलावनो कासे मीटिंग कासे जागा मीटिंग खा आं बाजा थांका हंखाय आफरो मीटिंगो खानाय फैक्या आफरो आगरतलाव गोबां बरक दङ आगरतलानि जे जायगा खायनि बदल ताको हंखाय आफरो आं समय तांबियाखौ नेक्स्ट टाइम जखन थांब्रो हंखाय सिनि सुधीर बाबु सं कदा भिक्टर सं अ मुभमेन्ट अ जागाव अ मथाव सामु तांनानै हंखाय समय तांना नांगौ बुझु जुदि नों समय तांना हंखाय माने सामु तांना का समय तांना हंखाय आफरो ए अ मथाव आं समय तांना सामु तांना नै आफरो समय तांगिना खा जखन समय तांमन परे हंखाय न yang khomulung saito khomulung belbari saito kaisa awareness camp thangka hingga awareness camp thangkai no ang saiman mane manti me tike mane afro speech rock rnani jangkha hingga pula pro tang ideology no kaham ke buchi sugya ba je buchi mani am hai ke ang ko am hai ro ke cheng mani ta hingga pula pro ang sini जे बरकनि बिसिंतै आं हाबका प्रो आइडियोलॉजी आं क्लियर काहाम अमबाइसं सिनि दफा अरनि इलीगल इमिग्रेंट्स रन एनएसएन बिसिंतै हरि बां हाकाय बर न जानानि अधिकार बंचित खालामनो हाकाय सिनि हा सिनि या फाव फाइमानखौ